Еркебулан Тоқтар, ты просто капитальный красавчик. Камиль Каратемен төбелесетін күні біз взвешиваниеден өтіп алдық. Хорошо, что оның жағы сынып кетті сол кезде. Иә достар, Камиль Карате біздің Еркебулан Тоқтарды бір мақтап жіберді. Онымен қоса Өзбек Голдты шақырып жүр, ал Еркебулан не істеп жүр? Бүгін біздің арнада соны білетін боламыз. Сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Ой, қандай қош. Біз бастаймыз. Еркебулан Тоқтар, ты просто капитальный красавчик. Вот расскажи, в чем секрет твоего успеха? Как ты успеваешь сниматься в кино, драться в клетке? Но ты больше дерешься в интернете. Мне кажется, ты со всеми узбеками уже подрался в интернете. Даже с некоторыми сделал реванш. Просто нет слов. Базара сжег. Ты тигр, ты гигант, понимаешь? Ну, в интернете ты всех рвешь, всех уничтожаешь. А сіз постоянно осындасыз ғой сонда, Конечно. Пока дұрым дайындалғанша сіздерге әңгіме болсын айта кетейін. Камиль Каратемен төбелесетін күні взвешиваниеден өтіп алдық. Почти 2 ай диетада отырдым. Бойдың күні дұрым жеп ағам. Сонымен мен 4-ші раундта туалетке барғым келді. Хорошо, что оның жағы сынып кетті сол кезде. Дәмді да бұл шын. Ауыр тамақ, бірақ дәмді тамақ. Бұл дұрымның күшімен Қытайда 5 күн болып келуім керек. Хорошо. Отправьте этот видео Голду. Ассаламу алейкум, порядочные мужики. Голд, я слышал, что ты вернулся из Таиланда в Узбекистан. Я готов с тобой провести реальный мужской бой. Хочешь боксерские перчатки? Хочешь ММА перчатки? Хочешь на бинтах? Хочешь на кулаках? У тебя узбекский дух, у меня таджикский дух. Давай покажем зрелище бой. Бабеш, отправьте этот видео Голду. Порядочные мужики. Голд, я слышал, что ты вернулся из Таиланда в Узбекистан. Я готов с тобой провести реальный мужской бой. Хочешь боксерские перчатки? Хочешь ММА перчатки? Хочешь на бинт? Chiqqanimga 10 kun bo'ldi. Hali vastanam tiqmasa, bular bilan urushib qo'yaman men. Biz o'ynab qo'ynadik. O'ynatadi. Biz mana bo'ynashib ko'rdik, vau. Sadmay головы, соседина весь похиплав, все садна воре, брат. Одна сатала. Ключи от моей квартиры. Я готов с тобой провести реальный мужской бой. Ассаламу алейкум, джамаат. Голд, что я хочу сказать? За экраном все вы герои. Но хватит ли у тебя дух выйти со мной в реальном жизни? Chiqqanimga 10 kun bo'ldi. Hali vastanam tiqmasa, bular bilan urushib qo'yaman men. Голд, ты говоришь, 10 дней назад вышел. Я тебе даю еще 10 дней, чтобы подготовиться, прийти в форму. Если ты реально выйдешь со мной в реальном жизни, вот ключи от моей квартиры в центре Душанбе в Таджикистане заберешь. Хватит у тебя духа? Или будешь только в интернете болтать? Отправьте это видео Голду. Internetda nimalar bo'lyapti o'rtoqlar? Yana PR jangi boshlandimi deyman. To'ktar yoqda Quvvat Hamidov bilan tortishayotganda Kamil To'ktarning ko'tiga qisilib qolgan ekan. To'ktar bitta o'siribini chiqarib yubordi. U yerdan chiqib, sekin Goldga vizit tashlayapti endi Kamil. Yoshi kap ketdi. Men tengi bolalari bor-da shularda. Uyalmasmikan a? Yo, qorin ochligi shunaqa miyaga berib yuborarmikan a? Hayronman. Ақтауының 3 боеці бір кинода содырық. Үшеуміз енді не істеу керекпіз бір жерде? Мына жауламыз. Болса боец болады, братан берді. Иншалла болып тұр ғой боец. Смайл бауыр да боец, құдай қаласа. Бәріміз көрші бір жерде соқ. Енді бір жерде көрсек бұйырса. Голливудқа барсаң айрат деп ең ғой сен.
So'm kulgan smayktар qo'yib. Biz mamada kulibmiz. Соларға айтарым, сен мамаңа айтарым. Күлмеңіздер. Бізде талантты жігіттер өте көп. Мысалы, Жасын өте талантты жігіт, өте талантты. Не только киносферада, бүкіл сферада талантты жігіттер өте көп. Просто бізде Қазақстанның деңгейінен ары деңгейге шығу үшін тіл керек. Так, мен съемкадан шықтым. Қазір үйге барам, чемодан жинаймын. Қытайға кетем. Қытайда тамақтан енді жестко қиналып қалайын деп тұрмын. Сондықтан соңғы рет осы бір аптаға дурумға келдім. Маған дурум двойной беріңізші. Говяжий. Фри. Дурмышный сыр, лазджан, отдельно халапеньо. Полный. Сосын бургер берсеңіз. Бургер да зор да. Қанша? 15 минут. 10 минут еді ғой бұрын. Assalomu alaykum, mujiki, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qalay, damlar qalay? Uydagilar yaxshimi? Onaxon, otaxon, ulardan baholan bo'linglar. Gilamni o'shalardan baholan bo'linglar, qolgan hech narsa emas. Bir ikkita savollarga javob berib ketmoqchiman. Alhamdulillah chiqib oldik, gap bo'lishi mumkin emas. Padishkalar uchun kelgan joydan boshlab oldik. Nimaga aralab ketdingiz? Nimaga ko'zingizga qo'rquv bor? Bizning ko'zimizda qo'rquv yo'q. Biz faqat Allohdan qo'rqamiz, boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz. Qachondir o'lamiz baribir, to'g'rimi? Shu. Endi nimaga aralab ketdinglar deganingizga, mani u buvimning o'yi emas, yo bo'lmasa ammamning o'yi emas. Nima yegim kelsa yeyman, yo nima ichkim kelsa ichaman, yo sport pitaniya desam sport pitaniya qilib berilayotgan, yo zal borayotgan joy emas, zalga tirnoqga qilayotgan joy emas-ku, yig'lar. Endi alhamdulillah chiqib oldik, kelgan joydan boshlaymiz. Meni jangimni sizlar qancha kutgan bo'lsanglar, men sizlarga jangimni shunchalik ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlar vassanavit qancha bo'lishmayman. Men sportsmen deb ko'rgansizlar, sportsmen deb bilgan bo'lsanglar, bolalarni, mana sportchilar qancha vassanavit qila oladi o'zi. O'zini vassanavit qancha qiladi? Qancha muddatga qiladi? Sizlar mana shuni yozinglar qani. Men sizlar shuncha siz o'ylagan darajada ham, sizlar o'ylagan darajadan ham men tez vassanavit qilib olaman o'zimni. Chunki 5 yil o'tirib chiqib ham vassanavit qilib olganman, 3 oy o'tirib chiqib ham vassanavit qilaman. O'zbekiston meni kutgan, men O'zbekistonni kutdim. Bo'ldi. Shunaqa gap. Ehtiyot bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Nima gap so'z, nima savol javob yozasizlar, men savol javoblarga berishga harakat qilaman inshaalloh. Shu gap. Men O'zbekistonning yuragiga podpisatsiya bo'lganman, O'zbekiston meni yuragimga podpisatsiya bo'lgan. Gapirdingmi, inshaalloh qilamiz. Gap. Kimdir agar tushirishga harakat qilaman desa, kelaversin. Siz постоянно осындасыз осындай, Конечно. Пока дурум дайындалғанша сіздерге әңгіме болсын айта кетейін. Камил Гаратамен төбелесетін күні взвешиваниеден өтіп алдық. Почти 2 ай диетада отырдым. Бойдың күні дурум жеп алғам. Сонымен мен 4-ші раундта туалетке барғым келді. Хорошо, что оны жағысып кетті сол кезде. Дәмді да бұл шы. Ауыр тамақ, бірақ дәмді тамақ. Бұл дурумның күшімен Қытайда 5 күн болып келуім керек. Қарашты. Иә, достар, не ойлайсыңдар, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған төбелес арнасы барлық қызықтар тек біздің арнада. Тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.